So ayan, nala daw tayo kakadsat. 17-19. Ayan, katatapos lamang po ang ating second quarter. 7-19 in favor of Makabiag dito. Makabiag. Next game, Kahaman versus Martin. And the main event, Tupanado versus Barangay. Barangay demo din. Barangay. Ayan, third quarter na po tayo. Third quarter, 17-19, Makabiag. Ayan. 17-19, Makabiag. Ayan. Makabiag ball. Number 11, no good. Umaabot ang Makabiag, no good. Ayan, 20-21, 1 point lead, Makabiag. Umabot ito bigay, guys. 20-21, Makabiag.
6 minutes and 17 sa ating third quarter. Another 3 points. Please favor po tayo. 21-22 to Bigay. Oh, no good sa 12. 5 minutes and 38 seconds sa ating third quarter. 22-21 to Bigay. Basket and a foul. Change favor po tayo. 22-23. 1 point lead iti Maccabian. Balbaliw. Ayan, Tubigay ball. Tubigay ngayon. 77. Ay! Oh my God, makaming nagpas. Wasub-subli ang amin. Yan, may kilaban. 22-24, Maccabian. Tabla, 24 all. Tabla, 24 all. Four minutes and 42 sa ating third quarter. Tabla, 24 all.
Yeah. Another 2 points, Maccabiag. Change favor po tayo. 24-26, Maccabiag. Oh. Ayan, basket. Tabigay. Tanggol na sa mga natiwan. Pastor ulit si Pagpatan. Pastor. Warshak. Twenty-four, 29 in favor po iti Maccabiag. Ayan. Stolen ball again. Maccabiag ball. Bagbagin na. Hindi sa tignan mo yung bagbagin na po. Natipunan. Lumabas. 24-30. Ayan, 24-30 in favor po iti Maccabiag. Anak kami mag-irwar na ta'inan po mga video. Itakala ka mga mag-irwar kita. Ayan, another
2 points, Makabiag. 32-24. 32-24, Makabiag. 2 minutes and 32 sa ating third quarter. Warm up na yun. Stolen ball. Pass break. Makabiag ngayon. Yes. Another 3 points from number 9. 24-34. 10-point lead. Makabiag. Kasalan. Another foul. Gusto mo yung ulang. Nagagot. Bago na ito ng barang stressing mo. Shoot sa magpapag-report mo. Nagagaw. Another 2 points left. It to Bigay. 26-34. Makabiag. 1 minute and 45 sa ating third quarter. Wala tayo nananilistrisi mo Eden. Yes, another 2 points. Makabiag. 26-36 in favor po Team Makabiag. Oops! 3 points. May nagkapsay. Yan. Another 2 points Makabiag. Last 55 seconds. Third quarter. 38-26. Makabiag.
2 points, Macabiyag. 26-40, Macabiyag. Ayan, end of the third quarter. 26-40 in favor Pointy, Macabiyag. Take three on number 21. Take three. Number 12. Twenty-seven 40, Macabiyag. Ayan, fourth quarter na guys. Last quarter na. Another 2 points to Bigay. 29-40, 29-40 in favor po Team Macabiyag. Simrock. 31-40. Ayan, 31-40. 9-point lead, Macabiyag.
Nataman Imam Adi. Ayan, 2 points Makabiyag. 31-42 Makabiyag. 6 minutes and 15 seconds left sa ating last quarter. Another 2 points left, itutubigay. 42-33 Makabiyag. One, 35-42. 35-42 Makabiyag. Another 2 points to Bigay. 37-42 in favor po Makabiyag. So ayan, 4 minutes and 23 seconds left sa ating last quarter. 42-38 in favor po to Makabiyag. Ayan, plus 1 point, 39-42 Makabiyag. Abot ito Bigay.
Oh, 3 points. Gusto may salabang manon. 42-43, 1 point lead, Maccabiag. 3 minutes and 40 seconds sa ating third quarter. Another 2 points left to Maccabiag. 42-45, 3 point lead, Maccabiag. Pamatay sa unog na dito eh. Ito. Oh! Ayan, 2 minutes and 58 seconds left sa ating last quarter. 40-45, 3 point lead, Iti Maccabiag. Shout out. Ayan. 42-45, Maccabiag pa rin. 2 minutes and 16 sa ating last quarter. Las 6 se la 8 se la Another 2 points, Maccabiag. 42-47, 5 point lead, Maccabiag. Another. Sure mo, yun.
Ayun, 1 minute and 37 seconds left sa ating last quarter. 42-49, Makabiag. Ayan, 57 seconds sa ating last quarter. Number 8 ngayon, Makabiag, no good. Number 3, wala. Yun, naagaw. Nagpagawan. Basket and a foul. 38 seconds left sa ating last quarter. 46-49. Ayan, 46-49. Makabiag. Basit lang nga po. Last 38 seconds. 46-49, 3-point lead, Makabiag. Daitan. 3-point son. Una. Sa Blanutuan.
hinapan. Namatay sunog. Ayun. Ayan, last 4 seconds left. 46-49. Makabiyag. Oh, napanon! Ayan, congratulations, Makabiyag. Mula kanya 3 points tabla. Overtime ko na. Ayan, thank you very much for watching everyone. Don't forget to like and share. Ayan. Tigtigit na apot ni Agwag. Donate para tilod tayo. And pang merienda nila ni Baklush. Ayan. Pa-PM po or send star. Thank you very much for watching.